Mang, beli Mang. Beli. Apaan docelang? Boleh? Woi, kita ketemu docelang pikul nih, guys. Berapaan sih porsinya? 7.000 bos. Bungkus aja. Berapaan, Pak? 8.000. Murah banget. Murah amat, Pak. Biasanya 8.000. Oh, biasanya 8.000. Ya boleh, Pak, buatin. Satu aja. Nah, Pak izin Pak ya. Pak, docelang. Docelang pikulan nih. Wah ini gede banget kalau banget. Mantap. Kita lihat bumbunya nih. Mantap bener. Sambal boleh Pak. Mantap nih. Dengan Bapak siapa nih Pak? Amit. Pak Mamit. Docelangnya Pak Mamit nih. Kita cobain. Kasih kecap. Ini keliling mana aja Pak? Ada sih dari Batejin. Terus mau kemana sekarang? Batejin. Jalan jam berapa tadi Pak? Jam berapa tadi jalannya? Keluar. Ya, Keluar jam 6. jam 6. Habis berapa porsi Pak sehari Pak? Ya, tergantung sih. Tergantung nggak? Bisa. Nggak bisa diiniin. Cuman patokannya paling berbungkus gitu ya. Oh, perbungkus. Yang berbungkus kadang-kadang 18, 20. Top. Docelang. Yes.